tamu na miriyo karito, napulong, naparungon na lalo iyan na, ruko na, nauwa na nahambila. Weling lahurat epihu kawudulin na, dalar nom, lupalan dalar lokang bulong. Napapatanda na, yedo ya kanan dalar hiwa, owana, nadu bawiling lahari tumunudu, hinahonga, naparay, ruko na mahamu, nama deni, damu, nama tanji, lamata na di alam. Ang buhango, latamang miriyo karito. Ningo pangyarang day na mawana, na pingi ay tatandaya wiling lawana. Na pangyarang yan na lupa na humapa. Kanado na padianing nga ngaraya na papatakan na. Na matuli hiya na hurat epihu yana, na paniya hama na nun nakaway. Yakaning haatutaw na mamangako wiki na panaluri hambila na pangyara niya na pingiay na uwana iedo ya na mahamu na mapatubang damo na mapadena. Ruko yana ang butakudu etido bata itaya bata ilu ya na uwana hamatuna na uwana hautuan. Yana da iya aya ruko na tangu tapi ruko na mahamu na mapaihiko na mahamu na mapatubang damu na mapaeni nuna iyaka na mapaihiko. Ya batu na nung mbuanda na tau na mamangako wikina ninga laluri na mahambila na manga pahamu niya na huriduri na roko pini ay na mawa da iya bayang kanawa tunakya na pini ay kadawa hamu papiyara ang uurog pahamu ng padening udi na matuli hiya na hurat epi badatuli mananyaka rukung garaya budi na papalaku duma mangganya na huriluri lupang kangalanya na uwan baana handilata. Ang buhang utami miriyo karito kiring laluri maywa katamangganya na huriluri na ingatu ya na tau harani na tau karenja iedu yaka na pini ay na maninguwa na mahamu na mapatubang damu na mapadeni banye aya na matunanu na tau hinatandaya na tau harani maana hambilaya. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.